Uyaphi lo mntana? Uhamba nalo mntana? Wemntwana. Hayibo. Gugu, ubuyaphi mntana ndini? Uzongixela ubuyaphi gugu? Washiya abantwana gugu. Wabashiya nami notata abantwana. Beniphangela lapha emakhishini. Mina ngaze ngayekela umsebenzi. Lento wayenzayo asinaxolela gugu. Kumele ngigadane Ngoba nabantwana kaloku gugu, la bantwana bakhuliswa sithi ndifumana imali zokugqibela ze-pension. Mna andisasebenzi. bakhetha ama-truck gugu. Imali incinci le mali ndiyifumanayo. Ngayeke ngagadana nabantwana bakho gugu. Wayeka isikole wena wakhetha ama-truck. Khona manje abantwana wahamba nekhadi labantwana le-grant. Why gugu ungabakhulisanga abantwana? Khona manje ushiya nabantwana labo baba abantwana bobani? Abobani thina singabazi. Akazi wacana ukuthi sikumikisa isisu. Asazi nokuthi nokukuphi nala kuba baba abantwana bakho bheka ukuthi unjani wondile. Asazi noma uyagula. Bekamkhulu kunalapha. Bemkhulu lo mntana. Bekamkhulu kunalapha. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Elami igama LAVASS pronounce lava sinkumkani. Abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita Mshenami. Guys, thank you so much for always tuning in into Jozi Bioscope bafethu. Siyanibona uthando lwenu nisibonisa lona kuma comments. Guys, bengisacela guys. Mangithi ngiyachecka lapha kuma subscribers wethu guys. I think we are few subscribers away from 400,000 guys. Ngiyacela guys, mayingabe uyabukela lento namhlanje ungaka subscribe. Please make sure that you do subscribe bafethu. At least makuphela lenyanga lesikuyo njengamanje sibe simshayile 400. Angithi our mission is to get to 1 million subscribers bafethu la ku Jozi Bioscope Real Stories. Namhlanje ngibhalele usisi uGugu uthi unenkinga bafethu kudala wahamba ekhaya ucela nje ukuthi sihambe siyomkhulumela nabazali bakhe bafethu. Sicela ukuthi usisi Gugu ucela ukubuyela ekhaya ezophila impilo bekayiphila before njengomntana. I don't wanna say a lot bafethu ngicela siye kusisi Gugu siyova from yena ukuthi why sibhalele namhlanje ku Jozi Bioscope. Thohlo. Siswami kunjani? Ngiyaphila phuthu njani? Ngiyaphila nami siswami. Bengisacela nje ukuxelela ama viewers wethu ukuthi igama lakho ubani and why usibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope. Okay, mina ngiuGugu wakaKhumalo. Ngimbhalela ubhuti ukuthi mayozongisiza la. Ngiyoxolisa bangizaleni bami ngihambile la. Ngahamba nomuntu bengithandana naye. Manje ke safike sangazwana sisi nje. Uyabo siloko sixabana isikhathi esiningi. Ngabona ukuthi hayi mangibuyele ekhaya. Manje ngibhalele uMzansi Bioscope ukuthi azongisiza. Oh, iJozi Bioscope uthi izokusiza mamakhe. Ngoba ngivile mawumenshina lapha wena sisi wabantu uthi kudala wahamba ekhaya. Ingabe mhlambe sokuneminyaka emingakanani mase si estimate? It's been 5 years ukuhamba kwami ekhaya. Okay, awuzange wafona wena sisi wami, awukaze wafona ufonela umama nobaba mhlawumbe into kanjalo? Zange ngikhone nokufona ngoba ifoni yami ebelokuthi masixabene nalobhuti lo engishaya aphule naleyo phone yabo bese ngingasakhona ukuthi ngibafonela abazali ngibatshela ukuthi kwenzakalani ngami yabo. So mawusuka ekhaya wena sisi wami ubaba noma bazile ukuthi hayi nanku umntana ethu uyasuka namhlanje uyohlala nendoda? Hayi bebengazi bhuti wami. Bebengazi umama nobaba bebengazi ukuthi ngiyahamba. Mina nje ngikhulume nalomuntu engithandana naye sahamba kanjalo saya eMpumalanga. Ukufika kwethu eMpumalanga wangitshela ukuthi sizongizama ngendaba yomsebenzi. Kwa kanjalo nje. Unezingane mhlawumbe? Nginengane zami ziwu2, umfana nentombazana. Zikuphi manje? Bahlala nomama ekhaya nobaba. Bahlala noma nobaba? So wabashiya wena washiya ingane zo2 noma nobaba? Ngabashiya since ngangitshela ukuthi ngizofika lapha ngisebenze ngiloko ngibani ngibathumelela imali kanjalo. Kwangenzeke zange kwasakanzeke kanjalo. And izange usakwazi ukufonela ubafonela ukuthi hayibo sengihambile ngapha eMpumalanga nendoda thizeni ngisacela ningigadele izingane lapho? Hayi zange ngikhona ukubafonela ngoba nama number phone wabo angisenawo. That's why ngithi ngibhalele nini ukuthi ningisize. Ay siswami no guys asijajani la ku Jozi Bioscope mamakhe mawusibhalele thina senza konke okusemandleni ukuthi sivelane nawe ukuthi ufuna sikuncede ngani sizokunceda ngaleyo nto ufuna sikuncede ngayo. So njengamanje ufuna senzeni masuka lana mamakhe siyokwenzani kahle kahle? Bengifuna ukuthi nifike abazalini bami ningixolisele nami ngizokhona ukuzikhulumela. Siyoxolisa kahle kahle bazaleni so ufuna ukubuya ekhaya? Ngifuna ukubuyela ekhaya. Okay mama guys sizokwenza kanjalo so hamba ke siyozama ukukhulumisana nomama. Ngabe kude ongakanani masuka la? Hayi akho kude kakhulu, it's been an hour and 30 minutes. Mr. Jones, Mr. G, let's go.
angikujaji wena sisi wami kulento oyenzile kodwa ke from me to you as a brother wena sisi wami iwrong lento wayenza and ngiyakucela mamakhe ukuthi ngoba usicela ukuthi sihambe sokhuluma nomama nobaba namhlanje mayingabe sofumana abantu abadala besaphila nakhona ngoba kuna 5 years wahamba so ngiyenzeka ukuthi mhlambe ikhehla lagula lashona or umama wagula hayi ukuthi ngifisa ukuthi kube njalo mama sengisho nje ngoba impilo lesiphila kuyo thola ukuthi mhlambe sokunento eyenzeka o mhlambe ingane yakho inye yagula o mhlambe uke wathi edlala nabanye abantwana wawa kabhlungu wathi waphuka into ezikanjalo uyabo so ngiyakucela mamakhe sizokunceda namhlanje ezijozi bioscope kodwa ngiyacela ukuthi ungaphinde wenze kanjalo ungalibeki ithemba lakho emntwini wesilisa ongamazi odibane naye amazinyo eqinile over abazali bakho uyang-understand bhuti wami hayi nami ngiyasola kakhulu so ngoba sengizama uku-understand ukuthi if le ndoda beyingaku-abuse beyingakushayi beniphila kamnandi ubuzokhumbula na mamakhe emva hayi bengizokukhumbula ukubuya khona ngoba ngishiya abantwana sengisho ukuthi kuningi nje uyabo ukuthi nje ebethi mayiholile imali ayidakwe manje ngingasakhona ukuthi ngicela imali ukuthi mangigibele ngibuye ngize ekhaya ekhaya bhuti kusekhaya la ayi asithembe ukuthi umama nobaba basesekhona washiya kusesenje vele ne ungashiya kusenje bhuti okay ayi knock 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 qoqo kudlala ne-TV I'm sure kunabantu la uyaphi lo mntana uhamba nalo mntana wemntwana hayibo Gugu ubuyaphi mntana ndini uzongixela ubuyaphi Gugu yilento enifuna sithethe ngayo umuntu omdala uxole manje singahlala phansi mhlawumbe okay Gugu sakanthethe nomama wakho wena Gugu ubuhamba ngama-truck nawe uhamba nama-truck ngoku okay wathetha phi la madoda angaka okay umuntu omdala singakwazi ukhona umama yena sihlale phansi mhlawumbe sake nimjonge azimjonge umama wakhe siyacela usicelele yena umuntu omdala sithi ukuhlala phansi if beku Gugu ngathi ukwadile umuntu omdala uyubaba ne sanibona ubaba sekasele kuphi mabe sicela nje ukuthi sihlale phansi mhlawumbe singithathele itulo sohlala phansi baba ngiyacela ungenza inhloni ngihamba umntwana ukwenza inhloni umuntu omdala umphathela amadoda amagaka chilo siyaxolisa umuntu omdala singahlala phansi mhlawumbe hayi uma benike ndathetha nomzi okay all right umuntu omdala ya abadoda abakhulu ngapha siyaxolisa umuntu omdala ukuthi sivele sifike nje kanje ya sisome angazi ungangihlalela lana ngesitulo ungahlala ta kwakho ay baba nani ma ngiyaxolisa bathi la ekhaya kwakhumala ne umuntu omdala siyaxolisa nje ukuthi sivele sithi gqi ngama cameras kanje umuntu omdala singa-notifyanga thina singabantu beJozi Bioscope umuntu omdala sibhalelwe ngumntaneni uGugu athi kunento nje ufuna ukuthi ezonixelela yona that's why sila namhlanje no benisacela ukuxelela umama notata uba why silapha namhlanje into yenza ukuthi sibe lapha mama notata ngoba benifuna ukuthi bazondixolisela apha kuwe nomama uba ndakwazi ukunganixelela ukuba ndihamba nendoda yafika indoda yanganiphathi kakuhle washiya abantwana Gugu wabashiya nami notata abantwana beniphangela lapha emakhishini mina ngaze ngayekela umsebenzi lento wayenzayo asinaxolela ngoba kaloku Gugu la bantwana bakhuliswa sithi ndifumana imali zokugqibela zepension mna andisasebenzi bakhetha ama-truck Gugu imali incinci le mali ndiyifumanayo ngoku imali ayifumanayo utata imali ufuneka mna ndisumntana please wena umama wakho ulibele uyaklina mna funa ndisumntana klina nalowo msebenzi Gugu ngayeka ngagadana nabantwana bakho Gugu wayeka isikole wena wakhetha ama-truck khona manje abantwana wahamba nekhathi labantwana le-grant why Gugu ungabakhulisanga abantwana why ngakhulisa wena kumele ngikhulisa abantwana bakho nini Gugu
Gugu kaloku ifoni unazo ezam neefoni zikamama kunazo ngoku wena ingxaki yakho ngohamba namatraki awusazi ke mama wayithatha tata wayifaka emanzini ifowuni ngoku andikwazi ukunifowunela wayithatha ngoku sizawukalaphi ke ngosiyephi ke ngoku sawukalaphi ke ngoku umhlaba wena uyahamba uyambona ke ngoku uphi lo muntu ebebetha abantu abadala thina labo baba abantwana ubekubethela zona ezi ushiye nabantwana abantu abadala uthi bekabhidekile umntana ngoba emncinci ithi lo boyfriend wemkanayo yavele yamthembisa izulu nomhlaba ke naye ngoba esemncinci wenza izinto ngongacingi umuntu omdala so umdala ke ngoku umdala ke ngoku sobuyile ke ngoku azokuthosa thina inkinga manje usithosa inkinga thina khona manje bheka ukuthi unjani wondile asazi noma uyagula bekamkhulu kunalapha ebemkhulu lo mntana bekamkhulu kunalapha khalipha lo mntana lo ngoba manje kuna uhambe 5 years ago manje sokuya sekuyi6 years yegugu ushiya abantwana banangaka abantwana bakho mawubabhekile ngoba wahamba wabashiya banangaki lo wokuqala unangaki una 6 years lo mncinci unangaphi mawubabhekile bafunda standard bani baku grade bani boy 2 angazi ukuthi seke uyayibona uyayibona ke into zenzayo engekho oyo usiphulile umoya siyaxolisa abantu abadala sakufundisa ngemali zethu ezikanzima zisebenza ngoku mna namali ngoku akunabonda thina sibekela wena imali yokuthi esikolweni ushiya nabantwana bakhona abanye abantwana enabo abantu abadala okanye nguye cha uyayi-1 uye kuphela beligugu lethu eli besimthanda lo mntana ngimbekela imali lo mntana yazi abantu bayakhuluma la ngaphandle bathi mina ngiyakudayisa mina abazali balabantwana bakhe anibazi asibazi nokubazi wabashiya nje wahamba nje washiya otata bakhona asangulayeni nokulayela wena ukuthi uyahamba yegugu uyazi ukuthi ngidine kanjani yawazi ukuthi ngidine kanjani yazi ukuthi ngidineke kanjani abantu bayakhuluma la ngaphandle gugu bayakhuluma wahamba wena wenza ubufebe bakho le ngaphandle washiya thina nobaba washiya nabantwana uthi bakhulisa abani labantwana gugu ngenzile mistake ngeke ngiphinde angeke ngiphinde mawungaphinda uyenzela ama mistake wakho kunini wayenza ama mistake uthini uphinde sithi ungihlazile ungiqedile emphakathini gugu yini lento yenzayo uthi beka sesemncinci ugogo ukhulile ke ngoku ukhulisiwe ngamatraki so uyabuya manje ngoba sokhulisa amatraki so uyabuya gugu yini into ekwenza ukuthi uhambe namatraki khona into bongayithola endlini besizama wonke ngamandla wethu ukuthi gugu uthola izinto la endlini thina sizincisha senze ukuthi uhambe esikolweni khona manje ushiya nabantwana labo baba abantwana abobani thina singabazi akazi wacana ukuthi sikumikisa isisu asazi nakuthi nokukuphi nala kuba baba abantwana bakho ujacile ubumke umkhulu apha ujacile wenza lo msebenzi kuyahosha lapha ematrakini kuyahosha lapha kulowo matrak shuthi bona bawugijimisa imali ukuthi uyohosha kulowo matrak wakho kuze uhambe utholeni wena kuleyo ndoda leyo ngoba uhambile ushile utholeni gugu bongakwazi ukuthi ukhulume nami uhlale nami phansi ubethwa yiyo le ndoda benibetha tata benibetha behlola nivalele endlini shalo mntana lo ngiyaxolisa ngoba uyangigwadisa ngizomshaya ngiya-understanda nami wangekho ngalamaphoyisa bengumzali wakhe nami nize namxelela abantu abadala wangekho amaphoyisa ukuthi uzohambe emaphoyiseni yobatshela ukuthi wena kunomuntu okuhlukumezayo kanjani beyazi ukuthi nizoya emapoliseni ngendlela ebeniphethe ngayo ifoni wayifaka emanzini eligama sithi yegugu besiqinisekile ngawe ngoba sikubekuthanda ngoku gugu wena wahamba izinto zakho usiphoxile esengani igugu lenu bantu abadala igugu lethu awusole gugu lethu ngoku into besifuna la ku khona abantwana bona mama ngakubona bazothini ku bazokubalekela abantwana ngoba bazi mina ukuthi mina ngumama abo ngakukhulisela abantwana ngoba niyambona usesemncinci ndiyacinga ukuthi mhlawumbe uye niyazi ukhulile ngoku waqhathwa yilabantu yilomjida we-truck loyo umuntu omdala wama-truck bayi no bayazi abangani bakho abezinokuza la bazongitshela ukuthi wena wahamba nama-truck bayangifihlela wena ngoba soyabuya uxakwe impilo la uxakeke khona impilo soyabuya uzoza la bengayazi into bendihamba nami bendizixelela abasezi nokuza labantwana ke bobuthanduza nababa ngani impilo yini echangile la kuwe wena mawubonile mawubhekile nje yini bekathi uzosebenza umuntu omdala ekwazi ukuthi senifakele imali ngoba thina singayifuni imali yakho thina besifuna ukuthi esikolweni uhamba uniyozuzisa ngama-truck kuwa manje ukuthi unjani zibheke ukuthi unjani usengabuyela umuntu omdala esikoleni ngoba manje imfundo ayina limit umuntu omdala ungazi ubuyele nani nje nibangaka ningabuyela wena songabuyela wena esikoleni nafuma ukuthi esikoleni yebo uyabuyela ngingabuyela esikoleni ngiyogqibezela isikolo okay
Uyavuma abantu abadala. Abuyele esikolweni. Buyela esikolweni Sifuna uye esikolweni. ungaphindi uhamela abantu bakho bama-truck esingabazi nokubazi uphe nalo muntu wakho we-truck ngoba sekakushilo zokulaqazela la ekhaya Kwayigama lakhe ngibani lo muntu we-truck? wawumthathaphi URaymond. wawumthathaphi na lowo muntu loyo nani ibonelephi Sasibonane emall. Sadibana wena emall. wathatha into zomhlaba zemall ukuthi wena ugibela ama-truck uhambe bheka manje sowuxakekile ubuya la kithi masingaxosha lana uzoyenzani uzoyaphi Akanandawo ongayakho uzoyaphi umuntu omdala. uzoyaphi thina masingakhipha la Ebethi xa ke holile ubhuti lo bendihlala naye. Ayisinqile yonke imali. Angakwazi ndingakwazi Uncela ukuthi naye. Benincela nobabili. hayi tata mina bendingaseli. Bekwenzela ebekuthengela ntoni wena xa ungaseli? Ebengandenzeli into. Nekhodi ngebengakuthengeli. Hayi tata. bekanje akulala kuphela nje aqeda kushaye phezulu Banjalo. uvume nawe Banjalo baba. Uvume nawe. Ilento besingayifuni. yinto boyihambela nale ndoda yekuku Yinto abayihambela nale ndoda. Ngiyamxolisela nama ngiyamxolisela. Ingakana lapha kuwe le ndoda kahle kahle ingakanani? unangake nalo muntu lobo ohambe naye Amshongo umuntu omdala nakuye. umuntu omdala kangako nomncane kanje Lo mntana lo ndandizithembisile ngayo ba lo mntana sizamfundisa abe yilento singazange sifike kuyo. ngutata ngamtefisa mina umntwana Na mama udlalile indima yakho njengomuntu omdala. Cha yena nguyophathwe yilento eyamphathayo mhlambe yakubona abantwana xa beconfuse umuntu omdala ngoba esemncinci especially ngoba bekagqiba ihigh school yakhe. grade 12 Yeah bekasese confused. Ufundile? Ufunde kulami nebekubeda? Ngeke ndiphinde tata. Ungaphindi waphinda sithini? waphinda sithini Ah, sithini ke ngoku? Angeke usiphulile umoya mntwana yazi usiphulile umoya yazi ukuthi sikhathazeke kanjani bese sisitshela nokuthi thina awusekho emhlabeni sewahamba washiya Mina benisithi uzaba nguDoctor. ngoba bongafoni nokufona Ngoku usayithatha phezu mali ngoku anisasebenzi ngoku mntanami. yini walahlekelwa ifoni uthe ngale kwenzakalani Ungazazi inumber phones kamama akho? waye wayifaka emanzini tata sasingavisisani nalo nto endanihlala naye. sathola nje nezinto ukuthi Phone kuzo ukuthi ndinifowunele. umuntu okuhlukumezayo Kodwa gugu kufuneka ufunde mntanami. Ungahambi uthatha othwaxane nje abantu ongabaziyo ubenze amadoda akho. Wena funeka amapolisa bengekho kule ndawo ubukuyo. Ukhangela amapolisa ureporte kunomuntu okuhlukumezayo uyakubetha. Ebekhona tata bengingenalo ixesha lokuthi ndiyoreport. yini bekakhiyela akuvalela endlini nahambi akuvulele nini makahambi Le mayibuye emsebenzini. makhelwane obaziyo bebangekho bazokusiza Hayi bebengekho. Tyhini madoda. Hayibo. Hayi kodwa le andiyiboni kakuhle man. Yeah siyaxolisa abantu abadala sizomxolisela kulonto nje yabo. awusiphulile umoya manje labantwana mabakubona bayothini kuwe uyothusa abantwana Bazawuthi mama? bathi mama yini Kumathi kumama kugogo. bathi mama yimi Wena bazawuthi sisi. Sisi olahleko. Intombi olahleko mozohamba nje abantwana. ikhadi lona labantwana li10 likuphi Walithatha lo Ikhadi le grant. Sathi xa singevasisani walithatha ikhadi ne-ID yami yonke into yami. Awuna ID ngoku? Andina ID. Yo, hayibo mntanami. bese phansi sifonele nawe ID hayi yinkinga lezi usilethele inkinga Yeah but I'm sure yalahleka abantu abadala and andithi kuye wayithatha ngaphambilini singakwazi nathi uba siye naye phayana ngoba sekamdala eHomafesi siyocela ngoba sesezandleni zethu eJozi Bioscope esicelile singakwazi ukuthi simncede ngalonto umuntu omdala khona nini ukubanceda abantu abafana naye yewe sizokwazi ukuthi simncedise xa esengabe sesezandleni zethu ngoku yabo singakujabulela lokho yebo mangiyaxolisa mina abantu abadala nje ngiyamxolisela usisi angisho ukuthi lento yenzile ibi right futhi ngimblamile nami endleleni ngamtshela ngathi ngoba sizokunceda manje sikusebazalini bakho asifuni ukuthi wena kusasa ubuyele futhi ubuse wenza lezi zinto wasithembisa thina siJozi Bioscope ngoba wena baba uthini wena Hayi mina ngizawubonga nje lo mfana aze naye. Ngiyacela la eJozi into ndiyayibulela. Sizoqhubeka. Kodwa ke lo mntana lo waphinda wayenza lento nizasawuthini ke asaxolisi. Umuntu omdala bonisana ukuthi le ndaba uzokwazi Uthatha ama number phone alo mfana ukwenzela ba simane sibafonela sithi ithini ingxelo yalo mntana ethu. Uyasithembisa uyamthembisa umama nobaba ukuthi ngeke usamosha uzohlala ube ngumntana ohloniphayo Ndiyathembisa futhi ukuthi ngizoba ngumntwana ohloniphayo ndibahlonipha abazali bami ndibuye ndibe ngumzali nasebantwaneni bami. Siyabonga. Ngiyabonga abantu abadala ukuthi ngicela nje ukuvala ishow. Ngizoba nani njengamanje.
Guys, nani lapha emakhaya bafethu nibonile ukuthi sifikile la kwababa Khumalo. Guys, I thought ukuthi abantu abadala bangeke beze besi-understand kodwa ke ngiyabonga ukuthi at least sizame ukuthi sikhulumisane nabo baze basi-understand bamamukele umntana ekhaya. Kodwa nawe lapha emakhaya mangabe unenkinga unomntana wakho kunika inkinga kanje siyacela usibhalele thina ku Jozi Bioscope mfethu sizofika lapho usibhalele ku jozibioscope.co.za so make sure ukuthi siyafika sizokunceda mfethu lapho wherever you are because ayikho right lento yokuthi untombazana kube simiyekile le usisigugu la obeka khona abuzwa indoda and then bezobuya la ekhaya sekayisidumbu of which into kanjalo asiyifuni nabazali bakhe I doubt ukuthi bebengayithanda. Bantu abadala mayingabe unenkinga siyabonga ukuthi nihleli nisibukele ni share ama video wethu ni subscribe na ku Jozi Bioscope. Ngiyanithanda lapha emakhaya. Thohlo.